Hi love, so naenda kuonyesha jinsi ya kuretie Microlox two-way rotation, okay? Naingiza sindano, nywele yake asilia kwenye hicho kisindano cha kufanyia Microlox. So then natoka juu kwenda chini, then natoka kushoto kwenda kulia, ukipitisha tu sindano kama hivyo, juu kwenda chini, kushoto kwenda kulia, na ya mwisho, rotation yako ya mwisho iishie ule upande ambao unataka nywele zilalie, na unahakikisha zimekaza vizuri namna hiyo. Pia nitakuonyesha kwa kutumia sindano ya crochet kama huna kile kifaa, okay? Unaenda kutoka chini, unavuta hiyo nywele. Sasa unaingiza sindano afu unavuta nywele kutoka juu kama hivyo kwenda chini, and then utaingiza kama ni kushoto kwenda kulia au kulia kwenda kushoto namna hiyo, juu kwenda chini, kulia kwenda kushoto namna hiyo. So mwisho wa siku nywele yako itakuwa vizuri. Usikose kujifunza mengi zaidi kuhusiana na nywele na urembo. Karibu tena, bye.